Iti napalabas, kinasarita ni Criselda ni Jorin, ket imbaga na asardengan nan nga armen ti anak na. Taamangan no ad-addan tulaeng amasaktan no makibiyang ti inana. Ngem ko na ti baro, nga ilaban na ti ayat na ken ni Elisa. Ket awan ti asino man ang makaipawil iti panagarem na. Iti panagawit na iti balayda, inawagan ni Elisa ket dita ang naibaga na iti baro, ti panagbalin asiit ni Criselda iti panagarem na iti balasang. Ket ita papagayam, adto iti tuloy ti nobela tayo ang napauluan. Iti parokong. Hello, Shasha. Auntie, ada ka din ni Jorin dita? Awan. Rimwar. Apay ka di. Umay ko kumakasarita. Taag pa ko yung kakkenkwana, auntie. Ah? Ani? Adansan, mangag ko ti umor tilugan. Nakasta. Ubayak nga rot dita dagusan, auntie. Sige ha, umay ka karutan. Ang mga mapanunot manan ni Jorin, ti Rumwar. Iho, sa dino tinapanap. Apay nga itakala nga sumagpot. Napanak iti may sakadagay ti gagayam ko, mami. Taadanapan ko lang imbaga. Nurumwar ka, masapul nga pakada kamot. Tapno saan kami ngagdandanag latan? Saan kay kadi uning agdandanag, mami? Aglalukot adda high blood yo. Ay, gapo, iti panagdandanag ko. Binaon ko pa ti driver, anapan di opisina. Mami, lalaki ak. Iso nga didak ko maunay pagdanagan. Saan ko may katyagdanag? No jak amo, tinapanap. Sige, mami, bayan nyo. Tano da papanak, ibagakton kada kayo. Rumbang lang. Sige nga rod, mami. Tainak man iti ayan ni daddy. Hawan, ada di talikod ti balay ni daddy. Agpapaangin. Sige, inak nga rod danunan, mami. Sige. Ay, napanan ni Jorin iti ayan ti amana. Diyak mata na damag. Noon niya jay bit-bit na. Ay, bayak man lareta na panunutin. Magyanak lata dito ay taurayat ti isa sangpat. Siya. Dad. Jorin, naibagam ka din ka ni Elisa ti nagsaritaan nyo itay, iti inan. Ha? Amo yun na nagsarita kami kini Auntie Criselda? Kaputay mawag kanyak, kat imbaga na ti panagsarita yo. Anya dahi tayong disum dito na misaan. Wano gimatang ka kadi iti makan? Saan, Dad? No di kat ti tiddak ng arak. Anya? Iminom ka bayat ti panagmaneho? Wen, Dad. Di magasak iti istor ito agawidak. Kat indrapin ko ti uminom. Di mo kadi ammo ang narisgo ti agmaneho ang nakainom. Amok, Dad. Met lagayam. Ngem apay nga iminom kay tinasangar. Gaputan na sakit tinakam ko kay ni Auntie Criselda, Dad. Iho, saan ka kumaamang imulay iti sakit tinakam iti padam a tao?
Kasano ko maadi ag sakit tinakam ko kini Ante Criselda. Idinto ta kayat nakaparitan nga agdaton iti anak na. Kinasarita ko ni Criselda. Ano mabalin? Pabusuyan na kangagdaton iti anak na. Tapno amumat ni Elisa at ingitingan tirik na nakan. Siya mananday ta dibdeng. Ate! Ah, Kamusta kayo eh? kaasi ti apo. Mayat matan te baki. Oh, nasayad nung kastante. Dito rin. Sa dino tayo na. Ada iti likod ti balay. Kadua na ni Victor. Sapay ko ma. Takayat nak ako gayugan iti papanan niyan ti. Kayat na iha. Awan mo ti klase da ita. Tadandani da mo ten agrantuar. Oo. When kaya man niya. Ada ka din petsa ti graduation da? Adan Kad nakaragragsak kami ka ni Victor. Ta agrantuar tumatlangan. Oh, sapay lang ko ma. Ta-imbita rin na ito iti graduation na. Nagasat ka talaga kini Jorin, iha. Talaga, auntie? What? Abay, paayabak ka ni Berta ni Jorin. Berta! Berta, ayabang man ni Jorin. Ibagam nga may dito, tada bisita na. Talaga na sakit tinakam ko kini Ante Criselda. Iho, isardeng man ti uminom. Kat na adas sa nailim. Anya? Asino ti sa nga ilik, Dad? Ni kano siya. Imbaga ni Berta ito'y napan ko inalat yung nakacharge sa cellphone ko. Anya nga tamanan ti ibaganan ni Shasha. Di isang wam iho. Tapno maamuam no anya ti ibagana. Jak kahit asangwan, Dad. Taapay. Amang ano awisan nakmanan. Ngayon kami agbalog. Agpong totlakit din ni Mami no saan mo ama pansangwen ti sa nga ilim. Kunakmat nga isardeng mo ti uminom. Amangan no maanop na kantungagat arak. Kunakmat ajak kahit ama pansangwan ni Shasha, Dad. Kaya't mo ka di nga umay nakadanunin dito ni Mami. Saan, Dad? Laglagi pang iho. Adda sakit ni Mami. Iso asaan mo kumaapagpong toten. Sige malangan. Inaksangwanan ni Shasha. Iho, itay pa'y ngururayan na ka ni Shasha. Anya? Nabayag kan nga adda, Shasha? Wen, itay pa nga gururayak nga rohad. Ating! Madinsa mo ti bagbagim, iha. Sorry, auntie. Tsak mo ito nagawid ang tinagbaan. Gapo itinangot ko. Ha? Anya tinaangot mo, Shasha? Surin, agatarak ka. Anya, agin inom kayo ka di kinidadi miti arak di talikod.
Kwa mami. Siya lang tumininom. Anya? Oh, agbalin kan sa matan nga alkoholik, Jorin. Saan mo't, mami? Apay. Apay, Jorin. Anya ka diti parikot mo? Awan siya. Awan. Iha, medyo natamaan, wano, medyo nabartek sa matan. Isasaan mo nga ayaban, iti papanam, iha. Okay, auntie. Mayat gayam ti inom ko iti harak itay. Nakaliklikak. Honey, apa napan mo ni Shasha? Gapot ako na nga awan matlat maganap na ngay may dito'y balay. Oh, taapay akas niya ti sa una. Gapot na kaya't na kumangawi sa ni Jorin, iti papananangam na bartek matan. Anya. Ang damat gayang pagsaya at ang tayi inom itay ni Jorin. Apay, honey. Di mo'y nanawan ni Jorin ngay minom iti arak. Aman, honey. Angam ko na mailiwan ka no nga uminom iti arak. Iso adya kon linapdan. Anya, mailiwan iti arak? Well, at dapat din inom na itay sumangpet. Tanda na di ininom na itay. Anya. Apay, adda ka di problema ni Jorin? Dayta ti Jack Ammo, honey. Sana mabaling nga ibagak. Ang nasakit tinakam na kini Criselda. Iso anak kinom. Hello. Nakawag ka manan, Criselda. Kaputa na dagsan ita ti barukong ko, Dominic. Ah. Kasapulak ti pamagbaga. Apay, anya manan ayat ti parikot mo. Tasyak manan tinawagam. Gaboy ti panagisarita ka ni Jorin. Adi nagpatuluyan ti agarap ka ni Elisa. Oh. Anya manan tinapasamak kalpasan na ibagam kini Jorin di kasyay. Naamuan ti anak ko. Kasla na sakit tinakam na kanyak. Unak to paiking ka. Di naktumat dingdinggen. Sigurado, ngagsakit tinakam ti anak magraman kini Jorin. Tapakibibiyangam ti pakasek ng ti puso da Criselda. Sandak lang nga mawatan. Ulitek man no nalipatam ti mo nang imbagak. Awan karbengam. Amang lapen no anyaman ti marikrik nada. Oh, nawatam? Wana, numat nagdirik na ti anak ko kini Jorin. Dakdakal to na problema. Asus! Sikalaan tiyag problema iti data. Kasla di mo napadasan tinagayat. Sikakit di mo't unaam dagiti sampayan na pasamak. Kaputa kayat ko lang ti agsakbay. Ay na, Criselda. Ammom, si kamot lang timang papataod iti parikot mo. Ulitek, awan bibiyang mon iti data. Uray pa'y sikati ina ni Elisa. Maawatam, Criselda. Tanam na maam nga ta, akayat ni Jonah ti anak ko, nga agbalin amanugang na. Apay, ni Chona ti makidin na kin Elisa. Ni Jorin. Oh, Awan lang mo kung Dominic. Taam mo taunay ni Jonah. ulitek ka. Tangay inawagan na. Tangay, kaya't mo maamuan no anya ti kapanunutak. Kaya nagkidaw kay ti balakad. Dahitoy, ti maribagaking ka. Sapay lako matasan mo nga ulit-ulitin ti umawag kanyak. Awan karbengam amakibiyang, uray pa'y sikat ti inana. Kang runana, awan bibiyang ko kada kita. Nalawag.
Malanggaya man. Naiturog ka gayam dito'y salas. Oh, naibagta na karing ka. Uwan, mami. Kat malanggaya man. Nakaluto pa ikit din dagiti babaw na. Magrabi ita iton. Sana pa mabisin, mami. Daytan ti epekto ti arak. Ha? Apay nga men nga minum kamatan ni ti arak. No kaano adandani ka naggraduar. Iso mo ti pan nakasursuro nga aginom. Sagpaminsan mo't lang, mami. Apay. At ka di problema. Tamasumok mo pa yun ti aginom iti arak. Ay, awan, mami. San ama pa rin ang maman na. Ala sakit tinakam ko kunyanti kay Zelda. Iho. Awan tinasayat nga ibu nga ti panaginom iti arak. Sadyak kaya nga ginom kan tupay. Uwan, mami. No saan ka kumana kainom itay? Amang ano? Anda na panan nyo kinisyasya. Mami. Numabalin ka. Diyak kahit akakuyogan ni Sasha. Oh, tapay. Anya tiga puna. Taapay kat saan mo akayat akakuyog ni Sasha. Iti papanan na. Gaputan na katangtangig, mami. Kitjak kayat dayjay nga ugali na. Oh, syempre. Natangig tabak ng kat nga roon. Sosyal. Diyak kayat tikas di aklase ti babae, mami. Iho. Di mo ibagpagati kasta. Tama nga doon na makaidanon kan kwa na. May mayat pa'y no adda makaibagakin ko na, mami. Aniya. Sumardeng ka man. Apay ngamin akasla ipilit yung unay kanyak ni Sasha, mami. Taibaga ka di manen. Nga isuti kayat kong armam kan asawaan to. Oh. Mami. Madlaw ko kat dakkel ti panagayat kan ni Sasha. Iso gidda namon. Anya? Madlaw ko. Sada ka na parikatan, nagdaton ka kan kwa na. Deta, nakarbuat ako. Mabalin kong timapan. Jorin, mapanag ka ni iho. Nakarupat ka mat. Kwadad. Anya nga tati bagak. Pagsalsalunsudan ka iho. Sa dino ti papanam katrabiin. Di ko maunay pigsaan tabusis yo. Kat mangag ni mami. Napanan iti kwartumi. Tiket di saludsod ko ti sungbatan. Ibagak. Hindi ko malatan ibagak ni mami, dat. Apay, papanam ka di. Tinakpasyaran ni Elisa, dat. Anya, Ibagak kada kayo. Taamok ang maawatan dakdad. Kat sandak ko maapawilan, dad. Talaga ka di nga ay ayatem ni Elisa, iho. Saan ko kuman amapan pasyaran, no jak ay ayatan, dad. Ngem ni Sasha ti kayat ni mamim nga ayatem. Awan ti mariknak nga ayat king kuwana, dad. Ni Elisa, tinakarik na ak iti ayat. Iho, gapo iti marikrit nam nga ayat kin ni Elisa. Dahita ti gapo na, asaan kayo nga agtinaawatan kin ni mamim. Ni Elisa, saan pa yan ang rami?
Kaslan na urayan na abisita na. Siya kung ti apad mangilukat iti ridaw. Siya klaptan ti mangsagong iti dayta sa nga ili. Naimbag nga rabi iyo, Auntie Criselda. Jorin? Mabali na pa siya rin ni Elisa, Auntie. Sige, sumrek ka. Agyaman ak, Auntie. Ala, agtugaw ka. Agyaman ak manan, Auntie. Criselda, umay ka man dito Ni tatang, pukpuk kawanak. Adan sa ibagana. Mabit lang, tatang. Umaya kon. Anya pa'y dagiti sumarno a mapasama. Gagayem, denggan inton bigat tituloy tinubila tayo ana pauluan. Si iti parokong.